تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفى بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Warrasikhuna, adapun orang-orang yang ilmunya mendalam dan orang-orang yang ilmunya mendalam yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman bihi kepada Al-Quran, kullun min indi rabbina, dan semuanya tadi itu dari sisi Tuhan kami, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Orang semantep ilmuna, orang sedalam ilmuna, maka ilmu kela semakin membuat hati orang kak dinto semakin tenang, semakin anteng, semakin sakinah, semakin waqar, semakin kuat, semakin tenang. Ibarat akar, ibarat ramu, semakin kuat karena ilmu semakin dalam semakin mengakar, semakin kuat, semakin dalam hati kela ingat ramu. Apa tandanya orang sekuat imanah, orang sekuat ilmunah, orang sedalam ilmunah? Apakah orang sepintar debat? La. Apakah orang sepintar ceramah? La. Apakah orang sepintar gil wal gal, pintar waqalah, waqilah, waqal waqilah? La. Tetapi orang se ar-rasikh fil ilm yaquluna amanna bihi, orang-orang se beriman kepada Al-Qur'an dan apa yang ada isi daripada Al-Qur'an, kullun min indi rabbina, mereka beriman kepada Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran adalah terakhir, edisi terakhir benar. Tidak perlu diotak-atik, tak perlu pemikiran-pemikiran ulang, kajian-kajian ulang, atau perlu direvisi-revisi sebagaimana kitab-kitab selain. Ria tak pantas, ria tak layak pakai, hukum ria lawas, hukum ria kadaluarsa. La. Adapun orang yang mantap dalam iman kala, dalam ilmu kala, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Tak pernah mengotak-ngatik daripada Al-Quran, tak menganggap Al-Quran tak layak pakai hukum Al-Quran tak bisa pakai di Indonesia masalah. Perkara orang tak mampu, tak biar disilakan tak mampu, karena tak beri kemampuan dengan Allah, tak mampu menerapkan daripada hukum Al-Quran, tapi cek ngocak Al-Quran tak layak pakai, hukum Al-Quran tak pantas, hukum Al-Quran juga perlu dipertimbangkan, dikaji ulang, direvisi dan lain-lain sebagainya. Ini berarti kurang mantap ilmu. Sekalipun pinter cara berdebat, cara berbicara, pinter lekoh mensurah omong, tapi benar kocak ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anir rasikhina fil ilm, faqala ya Rasulullah, pasera orang sedalam ilmuna, pasera orang semantap ilmuna, pasera orang sekuat ilmuna. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barrat yaminuh. Pertama, tanda-tanda orang yang mengakar atau yang mendalam ilmunya bisa kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, man barrat yaminu, orang yang selalu menepati sumpah-sumpahnya, tak pernah ingkar sumpah. Mana sumpah mesti tekanin sumpahnya. Man barrat yaminu, sumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Nah, orang-orang yang seneng sumpah gila, maka mun ilmu na kuat, maka selalu ilmu mereka mesti tepatih. Ilmu mereka mesti napa, sumpah gila mesti tepatih. Nomor dua, wasadaqa lisanu, lesan selalu berbicara dengan jujur.
tak pernah carpak. Mun ilmu tak nyacat. Ilmu hebat. Cuma sayang carpak. Mun soro debat, mun soro dalil pinter. Mun soro nyare hukum pinter, tapi sayang lesannya carpak. Kadib. Lesan gelak carpak. Ternyata walaupun ilmu gelak banyak tapi orang carpak, tapi orang napanya mana congocoh ahli guru, maka ilmu tak ada regana. Benar kocak orang ar-rasikh fil ilm, benar orang saya kocak dalam ilmu nah karena lesan lagi seneng guru, seneng carpak. Jadi tandanya orang saya napanya mana mantep ilmu nak gelak, benar yokor kelaban ceramah, benar yokor kelaban rida surban imamah, tapi yokor orang gelem nepaten sompanan abanten. Wasadaqa lisanu, nomor 2 yang nikah, lesan selalu berkata dengan jujur. Seketiga, wastaqama qalbuh, atina istiqomah. Tak pernah lirak-lirik dekat akidah-akidah selain. Mustaqim. Berkena selalu minta dekat Allah Subhanahu wa taala dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta ate seistiqomah. Selalu minta ate neka sesekira mantap istiqomah dalam beribadah, sekira tak mamang dekat Allah Subhanahu wa taala istiqomah, tak mamang dekat keyakinan ben tekad kul manjenengan neka istiqomah. Atina selalu istiqomah. Walaupun keadaan sompak, keadaan susah, keadaan ekonomi singak nikah, tetap atina istiqomah, tak ngurangin daripada keyakinan dalam atina istiqomah. Adapun orang yang istiqomah, alladzina qalu rabbuna Allahu thumma alladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Orang-orang yang berkata tang pangeran adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka orang-orang yang istiqamah ketika menjelang wafat, orang yang istiqomah ketika menjelang setan, maka tatanazzalu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang ngocak yang kipaneka tang pangeran Allah Subhanahu wa taala terus beristiqomah atinah beristiqomah amala imanna istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka ketika orang kelak menjelang setan, para malaikat iyotos tining Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan orang yang istiqomah kala alla takhafu wa la tahzanu, cak kok takut cak terkebeter, wa abshiru bil jannah, karena bela istiqomah selama di salat istiqomah ibadana istiqomah hadir majlis-majlis sebagus istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu, cak takut cak kebeter, wa abshiru bil jannah, bani janjin swarga tini Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqomah ini penting ya. Jika aja masih sengkah malas hadir ngaji, hadir majelis hadrah, hadir majelis maulid, hadir majelis ilmu, sengkah jika aja. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu. Tak cukup cuma ngaku iman ke Gusti Allah tapi ibadahna lak colak, tak istiqomah. Boja apa dik dateng, boja apa tak dateng. Mat komaten. Mosok seneng mat komaten. Tak seneng ring dadi mat komatan. Apa istiqomah jaga aja. Sengkah kepelengan nyelo cetak masalah. Nek untuk akhirat. Untuk akhirat sehingga kula panjenengan harus betul-betul berusaha dadi orang istiqomah. Nah, maka orang mantap ilmuna mesti istiqomah. Kena ngetengeren kelaban apa? Istiqomah. Orang selalu nepatin sompana, jujur lesana, istiqomah atina. Nomor 4, wa'atfa batnuhu. Nomor 4, wa'atfa batnuhu. Nomor 4 yang kebeneka orang selalu ajaga tabun, tak sampai kelebunan barang haram.
orang se aja getabun cek sampai kelepunan barang se haram, aneka adalah orang se rasikh fil ilm. Ilmu hebat, ceramah hebat, sombongan dak banyak. Santrena 20 ngabala 200. Wo mon sertifikat sebarang lulus disah, lulus pondok dina, lulus ruah punya anu apa? Sertifikat atau banyak apa ijazah. Ijazah banyak, lulusan pondok disa, lulusan pondok dina. Tapi sayang ta'afif. Tak jadi orang yang ngeraksa tabun. Ta'afif batnuhu, tak ahli ngeraksa tabun. Artinya cek sampai tabu gila keesian bareng si haram, cukup lah ilmu pas-pasan syukur sampai jaga bareng si halal. Ampun nih kayak kocak jadi orang si warok benar. Orang si warok ngak kulit potongan ngak kulit sambian, tak ngakan bareng haram jontong lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kun wari'an takun a'badan nas. Setiapaan orang si warok, dari macaran orang si warok jaga kakanan ria cek sampai kelepunan barang si haram, takun a'badan nas, maka niscaya beun bekal jadi orang si paling ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Si terakhir, si nomor 4. Si pertama man barat yaminuhu, orang si nepaten sompana. Si nomor 2 sadaqa lisanuhu, orang si bener lesana. Si nomor 3 istiqamah galbuhu, atene se istiqamah, wa adfa batnuhu, se tabun kele eraksah daripada perkara si haram. Se nomor 5 wa farjuhu, ben ajaga daripada farjina, fadzalika minar rasikhina fil ilm, maka neka orang se koca orang se mantap se delem ilmunna. Poci bi Gusti Allah neka orang se ngak neka. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, tetia berusahalah teti orang se mantap dalam ilmu, artinya dalam ilmu na sakone tapi eta menungku ilmu nika. Matako ongku dekat Allah Subhanahu wa taala. Ngelakonin perintahna, nyawin segala bentuk larangna, muna sompa selalu tepatin sompana, lesana berusaha teti orang se jujur. Atena istiqamah dalam iman dan akidah, wa afa batnuhu, tabun jaga, wa farjuhu ban kemalun jaga, cek sampai napanya mana sarung burung aja lah, cek sampai masuk dek sangkar setak halal, benih sarung burung aja jaga. Neka pun cokop ponan kang kulit sampian untuk napanya mana teti orang se rasikh fil ilm tanpa lemak neka tak termasuk dalam ilmu nah. Termoga teti ilmu si manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله
في البدء والتناهي